Hello everyone, jotna lam Sofira ni channel o. Hingke onek dini por hanya hai ang video khai view kha. Hingke kota bo hingke ke fung angui tongo tabo fungni 7ta tamai tongo hingke muya phai nai tini sini fungni mui jobo nang sinai. Hingke muya phai helai kya muya bekdom kolok kolok. Hingke ke tabo hingke ang mui songoi tongo paneer songoi tongo. Hingke ke naji ko ang paneer bahai ke song first time songo paneer. Hingke tabo hingke ke obo baja khainai muya lokai risinai. Hingke ke kisa call karna bono call nai. Hingke ke hanya hai sung diporni mui tamo songnai hinai mukhutung kari hingke hanya hai sung muya phaini phaidai kataisa o jaga muya phai tongo sung hingke ke yang bolong bising bising tipo muya kwbangma tongo phaisi manwui tongo bisingo hingke ang hingke ke tam sanai bising rogo hingke ke hapna bujungya tamjani bwsak ketima hingo bumtongni bagui. Ayo. Yelo pakar. Tabo hingka ke tukui musui phunga siri siri ingko matai kisa khulumgana hinui thangmani. Hingke ke tabo hingke matai rema jaga sopaikha obo hingke club bisingo achukgui tongo golomsuka hinui oro ke fan tongo abagui oro achukgui tongo obo hingka ke rambabu ni club mane club nokta oyang ke kham osani kham rok tamlaimani hingke chair khungsuk tongtiro oro hingke tamjani tam montir tamjani haina hinui nai tui rijak tui kharna hinui obo eko club bwskango no eko osakaio eko naisingni rambabu ni osa kaimani jaga tabo hingke mwtai o kisa phangrana mwtai dubri gana hinui nai eko ama osa eko tamsonai sini para ni osa bahai ungjak paikha naro comment khai di bahai ungjak paikha tida naithok naithokya angkhe naithokjaka. Sung nok sopaikha tabo hingke prosad bagui tongo prosad chana bagui yang hingke mami hingkha.